voin hi jun mili kumsang ni som ni parok ni nga ni ania clear tu lengai thatu zong zong te chibai vek ule thale lok julai ni som pariata hian tuna Rajya Sabha MP nilai mek puke vanlal vena Trump chalo tom don ta a Trump thara Rajya Sabha MP tur thana nei alo ngai le don ta ani no realize ZPM chon an party candidate turan Paul Felto a ZPM spokesperson nilai mek pukelal tuang ki machu ZPM candidate ta na puan ani Rajya Sabha MP in thanlo om tura ZPM candidate ta na puan pukelal tuang ki mathil ti du dan maktak mai hian bulhan tran thot mai teang he thil hian ni makti a hloa a en tu piang makti a hlo emoti mai tur ani manipol an ni emo ni lawemo mani party an ni emo ni lawemo an logo an flag te hi an in za sakton thin ani nga ya pulal tluang ki mai ro hi chuan mi pui ma MNF flag kengin adiriam zui chiam mai ani hi a che dan hi an ron thak ma kan tiam ram mi pui te tan po amol pho thak le mai ngai thatu te jinga party ru tak tak te kan lo om ani poin hetiang mi hi chu kan party chung ani amon ni lawemo I tan lo ngamang u ti kharon na kan siam hasani an ri ruan pui hei hi mi ram rok ching mi sarkar ti buai ching flag ani kan riat theu tongin Rajya Sabha MP hi MLA rol hawin an than tur ani awangin rural lai party candidate chu tling sat lukangai an ni thin tian candidate te puang felin an candidate po Rajya Sabha MP turangai ni to ma se tuna hian thak thailo ti danglom thailo tina la ni chuang lova state sarkar ZPM sarkar hian ngai tuanan seng non le se pulal tluang ki malo deuh midang tuemo thadeu zo ramta na thanem ngai atila trong kampo du tui ve deu ani aya fingvar deuh lek zok tuemo chun om simang hei hian da lut le ram sela ma hun zela zoram dar thalang tur an nia chanchu mizoram aiwa MP an nia vairama te tamzok hun an mang don ani antila se sonan nei pon vairama vek ani don a khania mizoram dar thalang tur ani an lo mu dan kha mizotamin mu dan mizoram min mu dan kha ani na chin om don chuwang chuan kan hing chiat fo na tur om donin alang tlat maya poni se kan thu lo khopa du dan te chu kan soya thianga aran soi ve mai ani ti kha an se don nia amaro chu hei chu kan du dana chon tam tak ngai dana po ani karin ka du dan kan soya ka du dana chon hei candidate thila thak le thei ram se ti kha ari ka du dan enge kan ngai dan le kan ma hun zel ani kan lan moi ve na tur te poi ngai to tel ve ngai nom tru ti te ngai to anan oma en poni se a party ang zong le kha ti na mi va bei kha kan ni lo a ZPM party halan soi chereng re lo an candidate chop chua zo ka hi kan ma hun zel tan zoram mol phona min thlen tu ani fowang ti thei a hlawma chu wanga soi chau chu kan ni ti kha kan lo he don nia heti le indiriam na hi thil la thengai lo ania ani ero hi chuan party dang flag lek kwalin adiriam boy mai ani hi rural na sang ber assembly house ate politics a in beina social media platform rang ate chuan na tak takin anin bei chin ni ma sela heti eme indiriam na hi chu ala thengai lo ram le ram in epna kara te helle sarkar in epna china chuan flag in hal sakte indiriam chiam te hi a thleng fo thin kan ria ma se ram khat rural na mun khata political party foi tu te in kara ero chuan hetiang hi ala thengai lo yata Rajya Sabha MP kan state ai o me tur chuan a ye om deu intivelo mo pukelal tuang ki ma hian MNF flag akena wangin MNF abeina ni ngei tura ngai ta ila chuta chuan ramrok ching mi sarkar ti boi ching ti na soini ramrok tu ati na lai tak hi enge o ka thiam chi lawa MNF kha ramrok tu ati na ni karinga MNF in ram arok ni chuan arok dan mumal takatar lan ni se chutiang bukin party dang po heti tarlan tur kholan tur document om manglawa aphowo ka in bai vak vak hi chuan in om ta e chu lo le ramrok tu ti hi eiru tu ti na angin ngai ta ila
ngai ro na vek ani tho boka tun sarkar hian an ei ru kan ti mi lova ma se han ngai ro ta ka chuan blanket approval restricted tender ti te omnok maya ngai to ati thui ve khop mai blanket approval ti te po hi blanket noi thil thleng chu mu lo mai la kan ngai ro thiam vek tho thin ani kha tiang deuh chu ni ome tun nai ZPM executive WhatsApp group atanga thil leak out ron om kha heta changpo hian engemaw lai chu ngai ruat thei ome hengpo ni se hei kan soitum tak ani lova ei rukna lampang kha chu helaya phowo khalon pu vak mai hi apoya tuna putb silal ven chunga te harin chan nan thil soi ho na ron leak out hi han clear ho talokega putb silal ven chunga tiana soya ai hi atak ngai tura te po ngai taila chewai bel se sangli chuang te meu infrastructure project kan kalpui hi kumsar mi som mi pariata au pui zui tur kan leron kum ni chunga kan sumpu mu hi atelo ma se engte hinge hei hi kan ramtan kan siam kan huna kan hu chhuat ti ve tur kan nei ti lam hoi a hun poisa om hua DPR siam tur kan zong chapa department chen khata phei chuan monitor tur thlengin kan dapa engma ti leilo khan 2% emo 4% emo thleng te khan lo ai ve a hi ei ruk na ron ti ta ni heta hian ei ruk na ron chiang em puti bi silal ven chu hen ei ruk na du lo si an grupa awasoi heng ani chon ei ruk na hi om ngai ti te a chiang turangai la hetianga executive committee an soi ho line puti bi silal ven chu hian ei ruk na du lo zia tian awasoi na ni tura kan ngaya hetianga ri chuan 2% emo 4% emo lo A2 an om ngai ni ti ha aron phok chuak chiang ta viaw ni hi ei ruk na kan ti lo phalangem halai kha kan ngai to na om ta se o siar zamila amuna kal pe mang silo do kana tangan DPR inang put kan siam chuak le maya kalphung thara aladang lam chuang lo CPSU te khai chuana ta na contract by nomination na kan pek te hi CVC guidelines ang ani chem ti te hi debate tham fe anita an noya hian hei tian thujek pakatarom le ani midang hian tian an ron comment ve ani tura kangaya 7% la ka ria kar khata foi khat geotech camera in thon tir te po hi ne thil in phum ru chu om chu ne mai photanga puti bi silal ven chunga thujek thawala ni hei an lel na ron leak out ani hei lo helai lo chiar choi poi to lo tura ngai taila mun danga po dar chem to thowa tunan nakal lai mek chen khat lian tak taka hian physical left financial progress in thlau tak tak sumpek tam aya thok tam lo an omnol sumtlem jok party worker na tho bil kan siam hlei theilowa vaibel sa som tela thok hiero ataka an tho aya tam dai sum release omnol mai tourism angai po hian napakhat chu aban an phun dek deka za som li pali sum an pe chuak to ani cheng vaibel sa som panga puzon ro twang le na te ho an mol pho chuan ale tam tak sum pek to na thola nei mu man lo te hi kan la mol pho pui lawang ti asoi theilo ti ani hei hi ani ang poni se ta hian thil te chu a om ve ni amara chu ke ni helaya lo soi ve vakha rem chang lo ai ruk na puti bi silal ve chu son helai son adu lo ni helai kha chu thuran ni ta se ere mo chu in phum ru chu om ngai ni ti kha ta tang khan aron lang chiang view ome khang te khani hole kan thunga ya buk khan han le talokila ZPM spokesperson tuna ZPM in Rajya Sabha MP atana candidate turan ron chop so ukelal kluang kima thu sai khania khatiang khathil la thengai lo ani rampum lai to point ati ragan soi to ro khan helle sarkar in dor ton na atila in kana in beiton na khara khachuan lungoi lo na fek hanin hal sakti mel te khachu om ve thina ni amaro chu pe ram khat chu mizoram chu ang chi mo tenan India ram thotho aponi se aram le ram sarkar kara chuan fek hanin hal sakle khatiang kha om lo tiang chu ni flek panga hanin diriam na ti velte khatian kha om lo thina ni flek manga hanin diriam chiam thin na hi mu tu raum ngai lo ani ai kalphung thara hian thil thar hi kan hunuala achelam ain athalam hian tam deuh jok se adum khop mai
thil thar te chu kan hmu ve cheu zo thina lom amara chu chelam ain atalam hi han tam jok se ti kha du dan atom lama kan soi ni chu ole clear tu le ngai tla tu jong jong ten min lo ngai thak saka wangin in chunga